aba bwa nyuma yo kwika rwanama bugonjo myaka ya rukume rushanjuwo bakakora ekika basingo mbarangu itwe twakurana hati tukareba aho gamusingo w'ikifera nyumusingo w'ikifera tinkumanya no bako babahara bitu wa mutomuka yawe nore yakumbekereka abo kuba basingo n'abantu b'uburyo kandi omukicweke ikintu bo babandize mu kushoma cyo kubanza abasingo ikore yakare atagatangiye kwije kutware b'abazungu bakana bamanyoka abantu b'imyuga mingi kandi bakoremeramo imikono neyo bwenge abasingo bakana bakoromo bakari by'abakama nangwaro n'abakutekateka ngo abasingo bakaba biroho nabo abakama ngo ubukama biza babo babanisa mu buro abantu bakunda kushoboro bikongecho ntikoreka ngo bakabari abantu abo babizingo bakaba prominent memero Bishora Manyere ahabwe ncabishije babasingo babeta banyamwire kingu manyito bishije babasingo turye misiyo turye manzi na nakurire banyanyaza ho mbatugambara ngo rukushwero mukaya basingo ngo nagiga hari inje kukirete ejo abasingo kazi turya bakozi tukora munonga wagamba uruganda rw'abasingo otagambira hakuryo buro nobo inecho wayebwa bishi echo bakunda soboro cyo baki ingo kujya mu baryo buro munonga abinje nganeze nko kukigamba ko kacikakiri ekintu ecyamagezi gahigura ubunyakaraho muri inkore ensi kabatirwe inzara icyabiteze inzara no kugira ngo akarumu ebyo kurya ebikuhingwa buri season bitari byo butura konka atakizire ntoke zo kureba bitakuri uburo n'ibindi byo kurya nk'ebintu bari bakoze mwene abasingo bo bakega kuntu ko buro munonga kukira ezindi ngano abanyankore ko barebere mpazi bagira ngo beto musingo no wari kubasa kuzibinga twenzere tumanye amazima gariye emucintu eki kandi batushoborire nabazuru murara kandi nabagira ngo wacu rero mu mpazi tunoza bazitaciruma abantu kandi na nente ngobi tuba kurya nte ngobi ejuni y'umuzuru yiti y'abasi wacero mu mpazi wacero mu mpazi noza bazitaciteganisa abantu nazabana zakuzomuka umusingo yacu era muno zitura na direction abasingo nabagira ngo mukwegita bakamanyana nucija ko bahwerumbye ntunguka hamwe na numbye nzarwa connections zabana noja kushanga umwana their cousins mbatura Kampala kunka tiro kumanya ndisho ubu ndaza opportunity yo murumu connection nebere you need connections ababicerize no kutahicijizo cyo ruganda rw'abasingo kandi umwe mu bamemba abahiri itaka ryabusha umugandi abantu bo ruganda rw'abatizi abarkwegitiro mu kibina cyabe cyabatizi tumanyane group kwetorora burenge rwizuba yona bashabirwa kwatanise kutungura makagabo aranje nakwikiriza nakwinjira ebagambirwa hamukoro gwabo ogo kumanyana ogubire gujenderire kutema empenda nko kubakubasa kubingo bworo makagabo omwiti w'amatiza bonire ababonjire na no kumanya chango ahamizero y'abatizi bwenitwe abatiza bakunuye aba western ituruka Tanzania na Rwanda ayibazindwiri itwabitu itwabarya bakazingura kubizire nibagenda kwishonga zitanu zimwe na zimwe bakirayo bakweta mu bari niba muramavu kwenda kumanyana nk'abatizi batabatunagana cyane no kukonka tutari kumanyana kandi umuntu ushanga abana bitu twashwerana tutakumenya ngo bunu Uganda rwitu na rugu n'umunyabuzari oryo munyishengera habwa sheme y'amashuma Professor Elijah Dickens mushemeza kandi birariyo mujenyi mukuru hamukorogo ashabira abatiza ba okwegitira umukwetungura America government ndukunda etunguka NRM government ebimbize kintu cha etasiya yo maka household income wena abatiza nareba umbigenderwa byanyu mwene mwe kintu cyo kurwana soboro kuzantunguka nabo cyo government yoneshe merwa yawurangwa abatizi nubegita kandi barwana soboro one of its
kind y'abatizi abo kubona baba initiatingire idea yo gutandika sako egi konka sako zishimira kuba zitakisegregatinga so mwene nabwo leta nicyo abatizi konka n'abantu amakuru agagasha kwa Michael Atwachire na Suzanne Charles Sheema.